Željko Samardžić во салата Борис Трајковски ќе одржи солистички концерт на само еден ден од Денот на влюбените. Šta si to u meni našla, moja tužna grdica? Прославете ја љубовта на најдобар можен начин со неговите хитови, полни со емоции и позитивни вибрации. Tebi treba neko snažan, neko jaki si. 13 февруари, на само ден од Денот на влюбените, во салата Борис Трајковски, вашиот долго очекуван концерт. Што да очекува македонската публика од вас? Pa prvi put kad sam nastupao u dvorani Boris Trajkovski, to je bio moj prvi koncert u tom velikom zdanju i bilo mi je zaista lepo. Naravno, zahvalio sam se svima koji su bili i rekao im hvala vam mnogo što ste mi pomogli da mi Skoplje ostane u dragoj uspomeni još jedan put. I zapamtio sam dobro da sam sav prihod sa tog koncerta dao u fond Toša Projeski i to mi je bilo jako drago i to sam naravno od srca uradio. Ovaj koncert će biti jedna ljubavna adresa u Skoplju 13. Srećan sam zbog toga što će moj gost biti jedan popularni pevač Makedonije, Naum Petkovski. I naravno tu je veliki broj mojih hitova koje sam snimio do sada i siguran sam u to da svi oni koji dođu da neće zažaliti, a i da će mi pomoći da mi još jedan put Skoplje ostane u lepoj uspomeni. Кажавте Наум Петревски ќе биде вашиот специјален гостин. Колку часа ќе трае концертот и колку песни планирате да испеете? Pa obično koncert traje 2 sata. Ja imam običaj kad je dobra atmosfera da to i produžim. To sve zavisi od publike. Koliko budu raspoloženi i koliko budu zajedno sa mnom učestvovali, toliko ćemo i ostati. Siguran sam u to da će to biti jedan koncert za pamćenje, a iskreno da budem, meni se nikad do sada u Makedoniji nije dogodilo da sam imao neki loš koncert, računajući od onih velikih koncerata koje sam održao u Strumici, u Prilepu, u Štipu, letos u Mavrovu. Na svim velikim mestima i značajnim sam nastupao i siguran sam u to da imam veliki broj ljudi u Makedoniji koji poštuju i vole to što ja radim. Многу често сте овде. Каква е македонската публика? Како публика? Pa ranije bi pričali na prostorima Jugoslavije, te bivše države, kroz Makedoniju nemoj ni pevati ni igrati i zaista mislim tako. Evo sad dok sam dao krv, pa neke devojčice su pevale zajedno sa mnom, ja sam oduševio kako lepo pevaju. Znači, Makedonija je inače izuzetno talentovana nacija muzički i zato sam i siguran u tu publiku koja me praktično drži na podigne me i dešava mi se recimo nakon mojih koncerata u Makedoniji ne mogu da spavam, taj adrenalin me drži i to traje do 10-11 sati ujutru. Долго време работевте на вашиот нов албум. Дали ќе ни откриете кога ќе биде издаден? Pa ja još uvijek ne znam, mi smo to poslali u Ameriku da se radi miks i da se radi postprodukcija, ali znam jedno da sam napravio jako dobar album i da će svi oni koji vole i poštuju to što ja radim biti oduševljeni. Mislim da je Marina Tucaković bila izuzetno inspirativna, također i Dragan Brajević i svi oni koji sarađuju zajedno sa mnom. Вас ве сакаат од 7 години до 77, така се вели кај нас. Очекуваме да го издадете новиот албум, да си поминеме убаво на концертот на 13 февруари и да ја повикаме македонската публика. Da, pa ja se osjećam privilegovanim, zaista ima dosta mlade generacije, neki novi klinci dolaze koji su vaskrsli neke moje stare pesme. Odjednom čujem da mi je popularna neka pesma koju sam snimio pre 20 godina i to me zaista ispunjava i mislim dok god vole mladi to što ja radim, da će naravno i moja karijera trajati. Sad kad ću prestati, to još uvijek ne znam. Pevaću dok me bude zdravlje služilo i samo naprijed. И уште за крај, со која песна ќе го отворите концертот, ќе ни ја откриете или тоа ќе биде изненадување? Pa ja još uvijek ne znam jer ja to donesem odluku u zadnji čas, ali siguran sam u to da će to biti neka od pesama koju Makedonci mnogo sakaju. Kaži mi što znaš, da još si najbolja kad me osvajaš, da još si najlepša kad se doteraš.